namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amangaqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi Sinibingelele sinamukele siyathemba ukuthi abantu ke baphilile. Kuleli langa ke selishonile lishona ke nezokuthi ke kulensizwa ke sitheke yazibulala ngenxa ke lapha ke yothando. Lensizwe bedumeke lapha eSouth Coast KwaZulu-Natal ngokushaya ke induku enenkosi phakathi. Kubikwa ukuthi ke itheke yazibulala ke ngenxa ke yomjolo. Lensizwe iqale ke ngokubulala ke intombi yayo yayidubula yafa intombi yafela ke endleleni ebheke esibhedlela. Nokho abasiyo ke bathi ibe isibabayela ko WhatsApp ehamba yawubhalela kamalunga komndeni wayo ukuthi ke nayo icabanga ukuzibulala. Yathi ke kufeni kwayo icela ke beyobuza abangani bayo ukuthi ke kube yini isizathu sokuthi ke izibulale. Lensizwa kuthe emva kwesikhathi kwase kutholakala ukuthi nayo ke seyifile ibeke seyizidubula yabeke seyifela ke khona lapho esidubulele khona. Akakatholakali kahle hle ukuthi ke lentombi yayo bekade ke yenzeni ukuze ke lensizwa igcine ke seyidubula. Kodwa akusolakala umjolo phakathi ngoba ayikho enye into engaziphoqa indoda ukuthi ikhiphe isibhamu enqulwini. Kodwa ke futhi noma ngabe umjolo ke bakithi umuntu uyayekwa konke kuyedlula. Yebo inhliziyo kayiphakelwa. Yilezo ke ezibhlungu esivuka ke nazo noma ke silala ke nazo usuku namhlanje lokufa ke kweqhawe lethu lenduku ebiyaziwa KwaZulu-Natal yonke njengoba ke na ku YouTube na ku Facebook kukhulunywa ngegama layo ukuthi ke lensizwa ibeke seyizithathela ngumphefumulo